Pat masa akhan bisko di tian chu Shrek Academia kalin yu ho mu atuma ma si thil do om lo hleng palang ti in an lo dana ti chuan limit dolo level 99 elder zone si nen in bayin chu ti lai chuan Sunmoon Empire lamin bisko di tian that tumin rom hanna an lo siam me poka ti chuan di tianin Dragon Divine Power mangin elder zone zi athat man tre pa ma se yu ho ronin rol man hlowin bisko di tian nen in bayin tu mani kha di tianin yu ho chu atha eng ang chia chak nge ni ti kan fia don ani ati a ma se yu ho puin second soul ko ranei to bok nen alo hlau bik vak to lo chu thila mu chuan zu ji in yu ho sexy ti chunga elo om tak tak ani mo lo ti sap zu ji in bisko di tian that tur chuan bai fe angai don ani bisko di tian that chu aul sam don ho lo ni ti in zongli wu aril zongli wu in zu ji nen lungai su kan thil du chu kan nei nge don ani ati a zu ji in atha bisko di tian kan that thei ani chuan idu dan dan in thu hlu na chu isiam thayang ti in soul guiding position zong zong te chu in ring hal vek turin thu pe ngal bok ti chuan zongli wu po kalova in ro manange ti in akal zui ngal class 9 soul engineer elder pakhat in bisko di tian atanga thil hlu omte opte in turin Holy Spirit sekte hi kan tran pui tak tak donem ni ti in zuzi azot zuzi in chang in ni bisko di tian an that thei don ani phot chuan kan tran pui don ani ati a chuti lai chuan di tian le yu ho chu soul core energy chak tak mang ve ve in an lo in nor tu a chu anin nor na energy chak lu tuk awang chuan boro po aron hler hok mai ni chu thilan mu chuan hai hi yin yang complementary twin soul core thil ti theina tak tak chu em ni ti in chak an lo ti khop mai di tian le yu ho chu energy pressure chak tak mangin anin baya bisko di tian in yu ho chu ama angot ni to lowin achak to le ani ti extreme ice pressure chak lutuk atang chuan a hre thai ti chuan yu ho po in ring tok zet in aron lang di tian in he nau hi eng anga chak po ni ma se kamananga ti chuan Stardew Great Forest atanga chok thailo turin ka siam nge turani atiril ru a yu ho in Extreme War God Armor activate ti chuan bisko di tian a chau mia mai chumi hnu chuan di tian le yu ho chu in koi zak zakin yu ho in bisko di tian chu an mel makem lama a in tira zu si in chu thila mu chuan adik don lawani ti ria in defensive soul tool activate ngalwat turin a ril ma se defensive soul tool chak tak tak te po in dang zau lowin adar ngalvek ti chuan di tian le yu ho chu in koi zak zakin Sunmoon Empire defensive te chu anti chiat vek mai ni di tian in fire meteor mangin yu ho abaya ma se yu ho in di tian baina te chu lo bumin leilama an mel ma te chuan an tor hrep pha chu thilawang chuan an mel ma te chu thinrim hle in yu ho le di tian chu soul tool cannon mangin an lo ka pa ma se an soul tool ka chua te chu an ni bokin an tor zel bisko di tian in yu ho chu space mangin ama ale khalin alo bai ma se chu yu ho clone lek lo ni in di tian attack na chu Sunmoon lamin an tor hrep le pha chu amu in class 9 soul instructor elder chu thinrim hle in soul tool robot lian tak tak atir chuaka ma se chung soul tool robot lian tak tak te po chu yu ho le di tian in attack na awang chuan andar ngal vek mai ni ti chuan an soul core mang ve ve in bayan tum yu ho in morning dew blade a divine blade le a soul core chak na mangin abaya chu tiang bokin di tian po in black dragon sword le a soul core chak na mangin na takin anin attack di tian le yu ho in baina chu apok al chuaya an mel ma ho omna chunga in bayan ni awangin Sunmoon sipai te chu tam tak thi in an kem te po chu apher nei nuai mai ni Sunmoon Empire kem te chu mai chokal hlo in yu ho le bisko di tian in baina awangin sipai singa lai an thi to ani ti chuan bisko di tian le yu ho chu in baile antuma ma se chu ti lai chuan zuzi in firebat soul guiding master team le level 8 fixed soul guiding cannon te chu kap chuaka bisko di tian that turin thu pe Sunmoon lam Grand Solen Master Fire Phoenix dolo chu bisko di tian bai tumin ain ring hal hle a ti chuan a soul ring le a soul guide weapon aron tilang chu ti lai chuan yu ho chu anin baina vel mu tumin hun khat atangin alo en renga Sunmoon Empire te thil di dan chu lom lo hle in
biskot di tian chu athin rim khop mai chu ti lai chuan zongli wu lo un rolin tranpui turin zuzi aril ti chuan Holy Spirit secret technique mangin zongli wu chu en siam danglam zuzi in asipai te chu an sol tul kap chok turin thu pe a sol tul tam tak mangin biskot di tian chu an kap vak ma se an bai na te chu kha zong kha em ni ti in enga ma ngai lo fire phonics dolo in ani le he ka etek na chi hilo dan tum rol ti in sol tul chak tak manga bai tum ti chuan fire phonics dolo in blazing fire bat wave technique mangin biskot di tian chu na takin ai teka di tianin miring mai mai min etek vayamo ti in fire phonics dolo bai na chu alo dang ma se chu thil chu arin ai da in alo chaka miring te hian engtik hun lai tang khan nge he tiang technology sang tak hi an siam chua thai ti in abai na sol tul chu chakati khop mai di tianin dragon divine claw mangin alo bai le da fire phonics dolo le sipai te po chu leng dorin chung anin bai na te chu mun khat atangin yu hoi na lo en renga biskot di tian chu thin rim to tak zedin nangni miring te khan min chau vayamo heng in thil ti awang hian in chak lo khopang min rul let nge angai don ani ati a ti chuan black dragon sword lian mai mangin abai war god empress zuzi chu biskot di tian in atina parang ti in defense seal an lo activate vada ti chuan fire phonics dolo po in defense seal alo siam bel vat ma se chung an seal siam te chuan adang zo lo biskot di tian bai na chuan an seal siam te chu hne so hle in ati chet sak vek mai ni chu ti lai chuan zongli wu lo in rol vat in biskot di tian chu space technique mang thai lo turin chulai hun zong zong su aron lok sak ti chuan biskot di tian chu spirit soul energy chak takin ahwal bet veka chu thil mu chuan yu ho in di tian hian space technique amang thin ani a ma se tun tum chu Holy Spirit secret technique blood si chak takin alok sak vek ani a chu wangin tun tum chu di tian po yu hoi na tal boy viau haring ani zongli wu in biskot di tian chu avoi khat eteka na taka hliam atuma chu ti lai chuan sol tul kenon mangpo in lo bayan tum ti chuan sol tul mangin an baya chung an bai na te chu lo dangin alo bai le zui nga la ti chuan an bai na sol tul te po chu ati cha sak vek chu hunram chang ala in zongli wu in blood si spirit mangin di tian chu alo kho thlang zok elder zon si in biskot di tian an liam thaimo alo ti a tun tuma hian biskot di tian top na ni a thleng tak tak donem ni ti in di tian an liam thai chumak an ti khop mai di tian lo langin a oma zongli wu in a hliam na spear chu aburwa a ma se chu a black dragon sword mangin ati chiat a chu thilawang chuan zongli wu po alo in hliam zongli wu in di tian black dragon sword wangin ka in hliama ma se ka blood si spirit wangin na takin a in hliam to a chu wangin a physical body le a spirit soul ka nei ngei don ani ti in di tian chu that nge tum di tian chu thin rim hle in bai let atuma ma se in hliam na chu anat to ema wangin chet har sa ati khop mai chu a mu in zongli wu in a thil tum chu a hlo hling don ni in a ria chu wangin lom hle in di tian sipai sing khat lai i that tak zong zong te kha a hloni na om don hau lo ani ati a chu thu a riat chuan biskot di tian chu a thin rim khop mai di tian in nangni miring te mai khan chu tiang chuan min tong khuma mo ti in energy force chak tak ati chuaka chu an hu chuan yu ho in di tian hian burning life force technique man tumem ni ti in di tian force pressure chu chak an ti khop mai zongli wu in burning life force mo ti in Holy Spirit sek elder te chu tranpui turin a hil ti chuan Holy Spirit sek formation an siama chu an formation siam chunga chuan sipai thi to spirit soul le adam lai spirit soul potam tak laludin chu thilan mu chuan hlau hle in sipai te chu an hlan chedor mai ni ti chuan zongli wu in arrival of death a nine soul skill mangin biskot di tian chu na takin ai teka ma se di tianin kumnuai ri la singkua lai ka lo dam to a limit dolo level 99 po som ai hlem lo ka lo that to ti in alo bai le da biskot di tian chu a thin rim to bok nen alo bai le na po chu a thok tha khop mai
ma se bla si spir wang khan in hliam na hle in chu chu a hmu chuan kha spir khan a thok tha hle ni mo ti in zongli wu chu alom khop mai ti chuan zongli wu in di ten chu chain mangin a man bet a kan hlo hling do ni ti in zongli wu chu lom hle in yu ho lo langa bla si spir kha achak khop mai ma se bisko di tian meu control tur chuan a tok lo ni ti in engemaw tak chu thil fel hlela omani ti a hre thei ti chuan yu ho in purple demon ai mangin alo en thla a hei hi engthil nge ni ti in mak ati khop mai chumi hnu chuan yu ho in chung zong ron kalna bul ber chu formation core array tangani ti amu chok zui ngal hei hi holy spirit sek ho secret technique blood sea spirit ronin siam tanna bul ber chu ani ang mo ti in di tian chu tan puyatum yu ho in a mental detection mangin an formation siam dan chu alo zir chiang le a chung formation siam tu te chu mi som pani ni in ti chuan a control tu ber formation laia mi panga om le in chung formation siam tu mi som pani te chuan tang rualin an soul power le an life force te chu mun khara an pe chok vek ani ti a hre thei ma se chung zong control tu ber chu zongli wu ani a chu wangin di tian in zongli wu a bai ani chuan an zawa in an tor vek don ani ti chuan yu ho in di tian inun na khakata ni ati in bisko di tian chu spiritual sharing detection mangin atan puya chumi hnu chuan evil soul master hau bai dan tur chu di tian pu in a rengal an man bet na atangin bisko di tian chu atal choka ti chuan a soul core mangin na takin zongli wu ai tek di tian bai na wangin zongli wu chu na takin a in hliama chumi rol chuan an formation siam po a chengal vek mai ni chu chau chu ni lawin a control tu te po chumi rol chuan na takin a in hliam zui ngal bisko di tianin yu ho vo in nia thil thleng hi karhereng don ani ati a ti chuan space yamin a kalbo ngal zongli wu in a kalbo mo stardo great forest leng po in kan zui zel don ani ati a chumi hnu chuan an zui ngal chu chu a hmu chuan war god empress zuzi in thil tum ti lo thlingin ro pui takin in lo kir le ngei ka bai sei ani ti in aro man na anga thila kal zel don nia a hiat wangin alo lom ru khop mai chumi hnu chuan war god empress zuzi in sipai zong in withdraw vek thurin thu pe a ti chuan sipai zong po anin withdraw ngal vek zongli wu hian war god empress zuzi thil tum thlelawin bisgo ti tian a eteka chu nakin zela atan boina thlen tu alani mai thei ani chuan video hi seideu hleka ronda ka du viawa ma se a original video hi minute sompali emo sompanga lek ani thina chu takara copyright vianga ngai bok nen chu chau chu dilawin video seile toidana hian a video izira ron siam ka ni a chu wangin min lo hiat thiam anga yang